en yetti Allah subhanahu wa ta'ala hokkuɗo en balɗe juutini balɗe meɗen hokki en cellal tawni en nduɗo lewru suumaye o arsiki en fuɗɗagol horugol ndu en torike mo yo newnan en horugol ko lutti kon e mayru o windana en baraji ko fodi kon jiyaɓe makko horuɓe naafi suumaye ɓen so ɗon feƴƴi haray min salminay on salminago islam teddugo barkinago mi wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Attoren duwanagol oɗo musidɗo meɗen ceerno Ahmad Ba dongol tuuma mo allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴuri e muɗum hokkugol mo ɓernde yaajude yiɗangol oɗo islam yiɗana julɓe ɓen yiɗana kawtal mum ngal yiɗana diina Allah kan nde ɗo moƴƴere ha o okki en ndiɗo leydi o okkindi Allah tabaraka wa ta'ala o ɗaɓɓiri en yen waɗu nde ɗo julirde e nde ɗo nokkure en toriki Allah yo Allah yuɓmo ko ɓuri moƴƴude en joddi yo Allah waɗu joddi makko ɗin jannatul firdaus yo Allah dandumo basal danda ɓiɓɓe makko ɓen e taniraɓe e jatiraɓe basal e nawnugol yilbo e maygol mayde bonde. Haray si ɗon feƴƴi duwanoɗen musidɓe meɗen wallitiɓe en ɓen wonɓe wallitade ɓen fi julidde nden ko mojo bere ogirde malal yimɓe moɓodirɓe wi'i duɗal mum ngal e mojo ɓure mum nden yimɓe islam ahlul islam ko kamɓe woni e wallitade ko ɓuri mawnude kon e fi golle nde ɗo julidde en toriki Allah tabaraka wa ta'ala kamɓe kadi yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi. Haray gila julidde nden fuɗɗa ko hande woni tummodiral alanan tummodiral da'wa yankowal tummodiral mojo mawɗodiral fi da'wa e julidde nden haray ko ñalande ɗen haanide windude madina ñande go no gasa landitoye ko ñalande honde e hitande honde e lewru kaari ko lewru hondu ñalande honde hitande honde bayana arano on waɗi e julidde nden ɗo ka masjid ogirde malal ko ñalande honde e hitande honde lewru hondu woni bayana arano e wawi wiyede bayana arano ko ñande tati suumaye ɗum woni ñande nogay e joyi lewru mars hitande 2023 e mani toray non ka ko taw yewitude no gasa e waɗo e biye umra kala jaaboyɗo landal ngal mo faala ko makka o horoyta bi isnillah no gasa e waɗe kadi ko ɓuri ɗum ɗon kadi fanɗude no gasa en heɓata coggu biye hajju kono en heɓoyay biye no gasa umra fi yon tigi waɗoy haysi ko balɗe 10 suumaye o makka walla heɗen haysi ko defte walla siko tiggaje walla jilbab ko walliren on tigi bi isnillah nden huwodirde yimɓe beteɓe yiɗuɓe diina Allah kan yiɗi hoore muɗum yo Allah tabaraka wa ta'ala yoɓuɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi yo Allah waɗu joddi maɓɓe ndin jannatul firdaus. Onon kadi neniraɓe nokkure nden golle ko golluɗon kon gila nde julidde fuɗɗa ha ka fewniɗen ɗo hino e kene ɓay men ari ɗo ko lootuɗon ɗo aynay ko machine waɗi aynay ko machine adda ko loota ɗum ɗo kadi ko tinnare wakkilare gila fuɗɗa gollede ha ka fewniɗen ɗo golloɓe arari ɗo weela ɓe arari ɗo ɓe ɗonɗa ɓe arari ɗo ɓe ɗitti kala ko wawuɗon kon sengo moɗon eɗon wadde min turiki Allah yo Allah waɗu joddini aljanna o luttintina barki diina kan ɓe ɓiɓɓe mon ɓen wono ɓe mawɓe ɗon suba yo Allah tabaraka wa ta'ala yoɓɓe ko moƴƴi moko ba ko ni hani wawde ɓe acciti kala hajuji maɓɓe kala jokkiriji maɓɓe en ɗan gila ñande ɗo dida ha ka fewniɗen ɗo ko kamɓe jogi nini saabije julidde nden ko watte ɗo kon fuu ko kamɓe woni aynude ko temps en temps wonde mi arata ɗo mi ara mi wona leer ɗiɗi mi yaha kono kamɓe ɓe ɗo kala nde on tigi ari o tawa ɓe ɗo en duwantoɓe toroɗen Allah yo Allah yoɓɓe ko moƴƴi en joddi. Aray kawte ɗen ɗo e moko baaɓe e hajjaɓe neniraɓe kon ɗo kon fuu ko hewtini goɗɗum kon fi julidde nden yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude en joddi. Allah subhanahu wa ta'ala o yetiken ka alqur'anare wonde ko wurnitata julidde ko yimɓe gomɗinɓe Allah innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir
Allah subhanahu wa ta'ala wi ko daroto fi julirde danko julirde golla julirde ko ɓen gomɗinɓe Allah e ñalande sakkitinde ɓen gomɗinɓe Allah e ñalande sakkitinde nden ko ɓen woni ko toppitoto fi julirde gila e okkugol leydi ka julirde darne gila ittugol jawdi mum fi ko julirde darnire e ƴettugol tammu mum ara kippa golle ɗen e gollirgol doole mum ɗen e argol wallitora piihoy to sukoye gollitirte koy haysi ko ñakam mari jaawo on tigi yiye maadi ndin o ƴetti lekku ngo yitti haray o jeyama e wurnituɓe julirde nden ɓen idan haray golliji mayre on no ɗuuɗi ko julirde dankorte ko yalla waɗen dankotoɓe julirde haray ko min nodditiri on ɗo hande ko jarnugol on ko weltano on du'ano geɗal ɓe mum ɓen ɓe ƴettaka ɓen fuu yo Allah hokkuɓe dewle ara ko dewle malaɗe ɓe heɓa dewle sifa dewgal nene Khadija e annabi meɗen Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dewgal wonana ngal ɓe nafaka adna ɗo ngal wonanaɓe kadi sabu natugol aljanna haray min wasiyo on kadi ɓay ko ɗum woni ko hollita sumayeru ndun ɗo no woodi ko waɗɗi on ka sumaye ɗo onon sonnaɓe ɓen min andintina on ɗum ko jutata inchallah eɗon andi oɗo islam worɓe ɓen tu wawatamo gollude ko gonga salliɓe ɓen ko worɓe wonata almamiɓe ɓen ko worɓe wonata lamɓe ɓen ka islam ko worɓe wonata sonnaɓe wonata ɓeya hefera ɓen hino puusirde ɗum rewɓe goo e yawagol islam on ɓenna wonde onon vous êtes privatisé vis-à-vis de vos droits ɓenna wonde hiɗon privatisa ɓe mana hiɗon heeda e haqqeji moɗon ɓenna fi hen ɗum debbo wonata salli fi hen ɗum debbo wonata almami fi hen ɗum debbo wonata lamɗo ko honɗum waɗi ɗum hiɗon andi sonnajo ko kange wonando anduɗo ko wiyete kange kon sonnajo ko ngalu sonnajo ko nema Allah tabaraka wa taala waɗi on annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki innama nisa'u shaqa'iqur rijal ande de sonnaɓe ɓen ko ɓe siwtaɓe moɗon onon worɓe ɓen ko ɓe feccere mon awa ɓe mana Allah waɗu pecce ɗiɗi ko pecce ɗiɗi Allah waɗi o waɗi ɗuma gorko o waɗi ɗuma debbo o ƴetti noon ko wiyete debbo on kon o naaditi kadi e gorko on o mari toon o yaltintini kadi ko ɗum woni wa khalaqa minha zawjaha o yaltintini ɗum ɗon o wi an wonu sonnajo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɗum kaka sengo cabbi birɗi ɗo Allah tabaraka wa taala sorti cawu ngutum e cabbi birɗi gorko on ɗum ko ben meɗen adama o tagi yumma meɗen Hawwa o yewti ɗum ka fuɗɗode suratu nisa'i o wi ya ayyuha nnasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqu llaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba o wi he kono yo yimɓe hule jooma moɗon rento ɗon e keeri sariya makko renon dina makko kan jogito ɗon yamiroje makko ɗen woɗɗito ɗon haɗoje makko ɗen on joomiraɗo taguɗon immorde wonki wooti firoɓe ɓe wi ɗum ko ben meɗen adam o tagi noon kadi immorde ki wonki ɗon o tagi sonna makki immorde makki firoɓe wi ɗum ko yumma meɗen Hawwa idan en andi e fof meɗen ko iwɗen koye adama e Hawwa adama ko ben meɗen Hawwa ko yumma meɗen alayhim assalatu wassalam ko ɓeɗo ɗiɗo Allah adi tagude o tagi gorko on refti o yaltini sonnajo on o itti e gorko on o waɗi mo joni noon Allah tabaraka wa taala konko o adi tagude ɗon e konko tagiti o itti ko adi tagude kon ɗin ɗiɗi ko honɗum ɓurata marde doole hunde nden e ko iwi e hunde nden kon tañininen ko honɗum ɓurata marde doole eyi koko iwi kon e hunde nden ka e hinoɗa hunde nden ndaare tun nenejo on bobo on koye nenejo on woni iwde ko nenejo on sowotomo ha ñande o jibini ayi nenejo no nangiri kuma bobo mo ñaamo goɗɗo nangiri kuma nano ngo sikki ka waro jogiiɓe siwtaɓe ɓen walla entaɗo on miññituɗo on e miññitaɗo on nenejo on keccoɗa ɓe ɗiɗo jogoɗo ka sabu mo ɓuri ɓe tiiɗude koye makko ɓe iwi
kono non yarata ha nyande o nawyoyi o lo'i wo on tuman o arta kaɓe wonno ɗon Allah yamira ɓe kamɓe kadi yoɓe dankormo no dankornoɓe noon kamɓe ɓiɓɓe ɓen ko ɗum woni wa imma yablughanna indaka alkibara ahduhuma aw kilahuma fala tanharhuma wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qawlan karima. Allah tabaraka wa taala wi si woni ha yumma maɗa e ben maɗa ɓe nawyi e juuɗe ma kamɓe ɗiɗo walla goto e maɓɓe nawyi tayan hiɗa waawi haray fewdo ɗon wota acciduɓe e hoore maɓɓe wota wolanɓe konngol mettinaygol ɓernde maɓɓe wolanɓe konngol teddungal konngol ɓantaygol fi maɓɓe konngol ɓuttinaygol ɓe ɓernde mana wonaygal sabu heɓa barki wota wolu konngol hennaygol ma kuddi mo mettini ɓernde ben mum walla ɓernde yumma mum o heɓay ko pullo wiyata kon kuddi ko wiyete ka arabu allanatu lanatullahi ala aqin li walidayhi nelaɗo maki yo kuddi Allah wonu e dow ɓiɗɗo ƴagganɗo nene mum e ben mum si tawi ɓe wuuri ko ya moƴƴo e maɓɓe si ɓe maayi ko ya ɓeydanɓe du'a ko ya jokkintinɓe du'a si ɓe accuno ñamale yoɓitanaɓe walla ronditoɗaɗe si ɓe bonnuno goɗɗo tubanaɓe ɓawde ɓe maayi toranɗaɓe yaafuye ɗiɗo fof ko haqqeji maɓɓe kamɓe jinnaɓe ɓen yumma e ɓen haray ɓe jarni on ɓe weltanike on ɓurata komi wi kon ɗo ko jarnaɓe ko weltanaɓe onon neniraɓe nde ɗo nokkure ka nde ɗo juulide fuɗɗa ɗo eɗen e chantier en turiki Allah ala arsiko en nde rawnade e jam en turiki Allah yo Allah tawnu en rawnagol mayre hinde karola hinde waɗa vitre ko pentirte no pentira hinde daɗɗa sallijo no ƴawi noddini almami no ƴawi waɗani khutba juma yalla tawnu en ñalande kadi kanko noon Allah e dow kala hunde ko wawuɗo sen laɓɓiranimo tun en waɗiri fi makko en waɗirari fi giɗale en waɗirari fi yingo goɗɗo waɗirari fi yo wonu fewjowo ga ko waɗiri ko fi Allah fi yo Allah rewe Allahu tabaraka wa taala tawnaymo Allah tabaraka wa taala okkamo kadi moƴƴere nden adna e laakara haray neniraɓe amen tedduɓe bandiraɓe amen geɗalɓe e taalibaɓe sumayeru ndu wonɗen ndun e muɗum ɗo en andanay ndu piiji tati en andanay ndu taw ndu fof e mayru ko ndu moƴƴere andanen ndu enen kadi ɓe Allah tawni en ɓen fof e mayru en fof e men Allah moƴƴike e meɗen woni ɗiɗi ka en anditanay ndu en anditanay Allah suumaye fof ko moƴƴere anditanen Allah o moƴƴori e meɗen tawnugol en suumaye tataɓum ɗum anditanen suumaye si en jaɓani ndu ndu luttintina e moƴƴere mayru e meɗen ɓaawo ndu maayi ɗeɗo toɓɓe tati famike ka anditanen Allah goo o waɗani en lewru suumaye ndu fof ko ndu moƴƴere ɗiɗi Allah tabaraka wa taala o moƴƴi e men si o tawni en suumaye ɓayno woodi ɓe o tawnari tati si tawi en moƴƴike e suumaye on en moƴƴori e mayru no moƴƴorte e mayru noon nde hindu yaha ndu acciday en e moƴƴere kadi luttayde yalla tawni aranu ɗum ko honno anditiranten Allah wonde suumaye ko moƴƴere ko yen jangu ha wawen andude ko wiyete fada'il on ɓure suumaye on aranum ɗum Allahu tabaraka wa taala wi ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun no gasa woɓɓe mum no andi firo ayeje ɗen wota mi jangu tum mi acca ɗo aray yo mi firtu arɓe juulugol ɓe wonu ga en darɗa joni juulen on tuma continue Allah wi ya ayyuha alladhina amanu hey ko ono yo gomɗinɓe kutiba alaykum as-siyam horugol ngol farlama e moɗon korka kam farlama e moɗon wano farlirano non e dow moftaluji attinoɗi on la'allakum tattaqun bela jow on hulay Allah kon ɗum woni kulol Allah ko waɗugol yamiraɗi Allah ɗin acca haɗaɗi makko ɗin Allah no yamiri en ko faala yen waɗu waɗa ɗum ettiritaga mum fattaqullaha mastata'tum embere ko wawɗa wadde kon ko Allah yamirma kon waɗa Allah no haɗi en piiji woɗɗitoɗon ɗi fof e majji en fof e meɗen bi mana ɗi Allah yamiri yen waɗu ɗin ko yen waɗu embere ko wawɗen kon
ɗi o haɗi en ɗin koyen woɗɗito ɗi fof e majji tertoɗen ɗi en fof e meɗen. almami meɗen maliki maki ko ɗum ɗo wiyete kulol Allah, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, waɗugol yamiraɗi ɗin e accugol haɗaɗi ɗin. Allah yetiken ko horitten aranum ɗum ko fiyen heɓu ɗum ɗo, heɓen waɗugol yamiraɗi, heɓen accugol haɗaɗi. yalli ko en préfi ɗum. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en préfi muɗum. e bimana si tawi en wawi waɗugol yamiraɗi ɗin, en wawi accugol haɗaɗi ɗin, hara en woni yimɓe huloɓe Allah tabaraka wa ta'ala, ko ɗum wiyete kulol Allah, fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, waɗugol yamiraɗi e accugol haɗaɗi. ɗo on mantan ɗen ɗum moƴƴa, o gasa ñande go goɗɗo wiyoya ene ko ɗum wiyete kulol Allah. si ko goɗɗo landima ya andu ko ɗum ɗo wiyete kulol Allah. si tawi ko an landiti hoore ma kadi ko ɗum woni kulol Allah. ɓe wi landitagol hoore mum noon no ɓuri accugol ha lande. hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasbe hoore moɗon aɗon hasbede. si weeti bimbi yo bandirawo tedduɗo yo nenirawo barkinaɗo, ko aɗotoɗa landitade hoore ma taw ko hulɗum Allah tagirma fi mum. limaza khuliqti, wiya limaza khuliqtu, fi hen ɗum Allah mi tagira. go première question. deuxième question ma on mo waɗa landitade hoore ma on ene Allah ko a handuɗo e hulede ne hihi jaabitoɗa ko a handuɗo e hulede tammum ɗum landitoɗa hoore ma ene noon ko hunɗum woni kulol ma Allah. ñande fini weeti wo ɗeɗo lande tati, si weeti landitoɗe hoore ma, si wadda e goɗɗo haala aranum ɗum ko fi hen ɗum Allah tagirɗalan. jaaba wongol o yeetike ma kanko Allah ko tagirma ko fi yarewma. landal ɗimmal ngal landitoɗa hoore ma ene Allah de ko a handuɗo e hulede ne hihi jaaba wongol ko non woniri. ani taqullaha, Allah wi kori hulemo kanko Allah. tata ɗum ɗum landitoɗa non hoore ma ene ko honno mi huliray ma yo Allah. jaaba wongol ko honɗum ko waɗugol yamiraɗi maɗin e accugol haɗaɗi maɗin. kala wawɗo wadde yamiraɗi Allah ɗin o acci haɗaɗi Allah ɗin, on ɗo mo woni hulowo Allah yo Allah waɗen on. joni noon fiji en andu ko Allah yamiri kon e ko Allah haɗi kon, en jotto ñobbe juɗɗen anden ɗum jaabe ko non alandede, en hoyɗay ɗum andugol ko Allah faala kon e andugol ko Allah añi kon, en hoyɗay ɗum en miijoto tun anden, en ñobbay juɗɗe joɗɗe hinnoɗen wureje e defugol ha ñande mayɗen o woye ko honno andirten ɗum. en fottani en janggay awa inchallahu si suuma e maayi ɗo en fuɗɗade darsu worɓe ɓen ko darsu mo on fuɗɗete. haray on manitoto halfino woɓɓe moɗon annintingol musidɗa ɗeɗɗaɓe noon kadi koy ko nangeteɓe mawɗo ko yejjitay ɗum nanga ɓe wiya oustad Abdallah wiwno men si suuma e maayi gila ñande sappo juldano ɓay boy hoore jeegoo ɓe fuɗɗanto men ɗo finande alluwal qur'ana janngo ƴeefirton ko on darsu ɗon attortoɗen inchallah. si ɗen wuuri, si tawi min mi maayi kadi wuurum ɓen kadi waɗanayon ɗum inchallah. yo Allah hokken noon balɗe ha o tawnay. haray en janggay ko si en jangi anden ko Allah faala kon, jangen anden ko Allah añi kon. yo Allah hokken gandal makko. haray e ko ɗum ɗo tun woni ko men faalano yen hiwrodir min findintinira on ɗum fana on heewi. si en juuli haray seno ɗon ka sunna katiji ɓay, si en woni ɗo ha e alansara on haɓata mi haɓata, kono noon si min haɓoyi, si min heɓoyaade sunna katiji ɗin hejjitayno ngarno ka bayana. ay ɗum kadi gasata ɓaawo muɗum surtout yette jalloɓe ɓen. anki mi fotti yette jallojo no jogii biredije tati, mo jogii birediji tati e teppere banana e saku tew, mi annda si ko mango ko lemmumi min ni ko on ɗum waɗoton ɗum ko mi sullora min ni onon ko wartagol won ɗo yaade. onon tum bireɗi tati e mango e ɗuma ko mi kon ɗo ɗum ɗo wartoto woni. annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko yen sullo si hoore, ɓe maaki onon yimɓe alqur'ana sulle witre, ɓe mana sulle si hooron juule witri si waalo ɗon, ko yen wakkilo juule witri nde ɗen waalo sullo ɗen si hoore. kono sullagol ngol wona mone ñallal ngal. si a wi a sulloray mone wota korka kan tampine, ɗon korka kan waroyte. ko ya sullor wurnitugol sunna on. tamarore yoni ko goɗɗo sullora, kuntum biriɗe tasi um kafe yoni ko sullore.
sayre wotere jaajo ɗiɗi ñiiri yoni ko sullore ko woni tun wota sullor ko lammi wota sullor ko haaɗi ɗum ɗon ko docteur ɓe ɓen conseil ɗum taƴirgol ko lammi e ko haaɗi walla sullorgol ko lammi ma ko haaɗi ɗa andi ka sulliɗa ɗon ɗon e futuro goɗɗum nattaka reedu siko ko lammi won toon tampinti cellal ngal si woni ñallal ngal fof kadi goɗɗum hewta rendu a taƴiri ko lammi ma ko haaɗi ɗum kadi tampina e cellal ngal wonti koye sullor wano tamaro walla wano kafe walla wano ñiiri seeɗa hara ɗuɗɗinaari ɗon andi ɗuɗɗingol ñiiri ndin teddina e ɓanndu ɗum okkay nawnare no wiye astrose woɓɓe si sullike fayde ñallal ngal fof gol haray gerdetake noon nduɗo lewru koyen wakkilo ndu elta en woni ndu elta en woni o gelike ndu elta en woni fii hen ɗum ko ndu woni en eltirde ko fii yo en ekkito moƴƴereji ɗin ekkitoɗen juulugol ekkitoɗen ittugol sadaka ekkitoɗen weelegol goɗɗo haara ekkitoɗen jantagol inde Allah ekkitoɗen immagol jemma rewa Allah tabaraka wa taala ekkitoɗen moƴƴere haray si en wawi ekkitade nde suumayiru ndu sindu maayi haray koyen gollitir musidɓe meɗen tawdaɓe meɗen wonɓe humpitade nde ɗo yewtere woɗɗitiɓe haray en torotoɓe ballal e hino ko juulidde heyre wonade darnede ko dal ɗimmo on kuula ley on soka dal tammu ɗum gimbal hoore dal ɗimmo on imminaka dal ɗimmo on sokaka crepaka karolaka dala haydala saka idan haray iɗen toriɓe ballal e finde ɗo juulirde kala wawuɗo wadde inchallahu nde juulirde ɗo no jeeya e ko buy weltori nde hay woɗɗitiɓe onon ɗon fof eɗon manti ko nde diɗa ka en fof ɗo eɗen manti ko nde diɗa hay koy tay koɗo petiɗa manti ka ko nde fuɗɗa darnede ka o yi hay o bobo penɗo no manti ko ɗum woni hande nde hewtiɗo ko honɗum waɗi ɗum holli wonde wonɓe wallitade ɓen ala hamude wonaɓe jonnede ɓen kadi no hewtinde ka eɗo sikkude si tawi min e monsieur Ba komin woni hendade ko woni hewtude ko nga ko monsieur Ba wona jonnede yo aymi golloɓe si tawi ko ɗum men wonno ñamude min darnira cuuɗi arayno nde hewtiɗo hande nde ɗo no didida e juuliddaje mi yetton ɗo cimenterie ɗo wonde nde ɗo no didida e wonde koya ɗo miɗo andi de fof ɗen ɗon ɗiɗi wona étage wallahi ha joni ñappaka nde ɗo no didida nokkugo ɗo woɗɗa en ɗon mi ala sabbade ɓayno ɓatti ha nden ɗon ko dal ha joni piliyeje ɗen ka sebas man kulaka taw wallahi billahi piliyeje ɗen ka sebas man waɗano ɗon piliyeje ɗen kulaka taw enen ɗo en kuuli premier dal en kuuli deuxiéme dal ka deuxiéme dal ɗo ko gimbal wonɗen ɓamtude si feere heɓi ke waɗoyen dalwal si feere heɓaki ñappen on tumande udditere so yinde hewti kade hewti ɗo e nder o tan daɓɓo ɗo duuɓi ɗiɗi hiɗen waɗo ko tawde wonɓe addude ɓen haaɓaari ɓe amari wonaɓe jonnede ɓen kanno wadde ka duwa waɗede ɗo eɗen gandi ko konakiri ɗo wonde juuliddaje chantier ji goo ko ɓeyge woɓɓe kaɓire ko ɗum waɗi ɓe jaɓataɗe lamma haray woɓɓe heeɓi kaɓira ɗum noy ɗon andi mo heeɓi ɓeyge sago makko nge wona e ɗon tun ka wona e nge nawi isan ɗo enen ɗo na ɓeyge kippuɓe ɓen eɗen tori kala marɗo moyen ko wallitora fi golle ɗen eɗen wawi jonnude contact numéro Orange Money si tawi mi fayari 622 27 11 67 oɗo ko numéro marɗo Orange Money kala nodduɗo e oɗo numéro ɗo ko jogui wo ko hewta e fi golle juuliɗe ɗe ɗo inchallahu hewtay si on tigui kadi endiki kadi ari joni ni monsieur Basan mum ɗo hewtay siko siwtaɓe ɓen ɗo modi Alseni ma modi Alsana hewtay siko oustaz Pate on tigui hewtini inchallahu hewtay siko oustaz Julde ɗo on tigui jonni hewtay siko monsieur Diallo kankala ɓe ɗo ɓeɗo fo ɓe mo ko baɓe maître Amadou mécanicien ɗa kala jonnaɗo fi ko warata ka juulide ɗo en waɗa e ɗiɗi inchallahu hewtay so tawi ko waɗowo ka Orange Money haray o numéro momi jonni ɗo on tigui waɗay ɗon on jarama o weltanama yo allahu tabaraka wa taala yoɓu on ko ɓuuri moƴƴude e joddi o yoɓa wonɓe wallitade ɓe fi golle juulide nden ko ɓuuri moƴƴude e joddi inchallahu taala yo allah jaɓan en korka kan yo allahu tabaraka wa taala windan on baraji sunna kati on ko onon sa nani alaji kaari no wakkili horugol ɓe heɓu sunna kati e hirande sullari
men jeejay on non yandi si suuma e maayoyi kala mo heɓaari complet julɗo o taw wiide ɓoyri yari mboyri ha no woodi buy wiyoɓe mboyri yari mboyri min turbi mboyri min jonni mboyri so on heɓi jonci julde jarnon Allah so on heɓaari naafi ɗum yangani ɗon ko fi heɓugol moƴƴere ka Allah yo Allah yuɓon e ɓiɓɓe mum ɓen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu